Zanmim koman ye? Ou gen TikTok ou ta ame kon koman pou recharge konto sou aplikasyon ki rele VPN nan? Mwen wèl moun tou. An alas nan mèm nou pale sou Play Store. Nou pale sou Play Store. La nou entre sou Play Store. E pi nou pale nan ba de recharge nan pou make VPN. VPN. Ok. La marche. Sa nou e ki yon ble a VPN sa, ni yon nan telecharge. Koman mwen deja gen VPN nan, pa vejen installe. Ma aktualize pam nan paske mwen pot konserve yon snavel. Ok, la nan ouvri VPN nou. Ok, la nou ouvel. Nan kite l download. Mi aplikasyon sa li lan, men li sensib. Pa bli lo ap travay sou aplikasyon sa wale recharge pa kite ekran telefon nan ferme. Debi ekran telefon nan ferme, la ap tourne a zero. Ok la, nou ve sou APN nan. Premi sa nou gen pou nou fe, nan gen klike nan mi tan kote nou ati bare bloch chan ki make konekte ya. Nap konekte la. Le nou fin konekte nap tourne deye nan ti flesh ya ki an le ya. Ki make koneksyon nap tourne deye bak. E pi nou pral an le a ki make ubikasyon. Nou klike sou li, nou pral chache yon peyi. Peyi nan utilize se Brazil liye. Nou klike sou li, nan pral gen Brazil 1, gen Brazil 3. Nan klike sou numero 1. Ok, la nou fin klike sou numero 1 la ba nan konsan. E pi nou gen Brazil la afishe, e pi nan klike nan ba de recherche an le a ki gen ti bol planet la. Ki nan mi tan, vi nan klike sou li la. E pi nou pale nan Google la. Vi nan klike sou Google la. Le nou ve nan klike la nan, nou pale make TikTok recharge. Mwen men de getan gen nan ba de recherche la, ma klike sou li. TikTok recharge. Ok, le nou van ba la, nan kon kote ki make, an angle ki make, board and recharge point to send gift TikTok. Nan klike sou li. La marche an kite l download. Pa bli pa kite printage telefon nan ouve. Pa kite ekran telefon nan ferme pou l pa tourne a zero. Ok, la li ba men kon sa. E pi nap klike kote ki make recharge for coin. Nap klike sou li. Se bay depan ou men pou kantite wap recharge ya. Se wap recharge pou 120, men se wap recharge pou 100. Ou klike sou recharge. Men map recharge pou 200. La m recharge pou 200. Nap make komplete. Ya ou komplete. La, i make change komplete. Ya ou getan fin fè travay la.